lai thang ai ti o ka ring na lalpa mal som ro kasunga po hai amingin thing chu mal som ro o ka ring na lalpa mal som la athil tho that po chu the hil no ama chun iri lo na po angai dam laka inat na po asuk dam lak ani tam takel huntam takel lalpa mal som na ai nge na lalpa changpui na ai nge na lalpa suk dam na ai nge na voi sun voi tuk chu o ka ring na lalpa mal som ro atia lalpa malay som dingani many a times for ages we had been praying for God's blessing, praying for God's help, praying God to rescue us from our troubles. But here the scripture says, "Oh my soul, bless the Lord." Today it's a great and important day for us. We are not going to seek God's blessing in this very first instance. We are going to bless His holy name. A rengin im khom nilong ding pathin kuma lom thui hil ding ni pathin malay som ding ani zali zala e polok angkhan boisun e hun hi dar hi chan pe chena hun mong bingenia tulen oran choi tu de tum tak tak nu le pa chalai hi hola kan kan khomai po chu dar hi chan pe chen bai madawa chung pinga in bo sai ding in e agin fil asat takani It's all the road we took.
Sian Ropuina, Van Pon Ropui, mga iram hikit ng lamangin. I know, I understand my time is very limited, but I have to violate the protocol. Kun poi mo takal ani le hin Bible sang kon mundang dang mi kong te tingna
ลองทุเรียนแต่หัวนั้นนะว่าล้อมเตะกันเป็นกันดิก็จะฮิลทรัพย์ซีนอตนี่อะไรนักเก็ตexecutive secretary hill tribe communal somnat upajen nepali kem puchi ang hedam ka kalungla ka tum commission to voi sun na pui kin ka hita a moderator Hmar miena secretary da vai pe da man na executive secretary dang kha tang khol an ne ka Sikulati na kan a principal a de mena ka daman na a secretary ka kuken umbok tulation Qatar Hill Tribe Synod ni angin voi sunheng nga ai kim nei no le hin hang hetlang in la hang hetem in la kaloma tak meu ni ka le to kala hang an kum som hi pa ni setel Executive Secretary Inrinni siya koran hayin. Tusung tun hautu dinan latlo ma vai sun hinto. Nepali jem kom Executive Secretary ni na rang khol hai kom. Ka ni puang ta vai ngai hai ko moderator anung dita. Pathir mal so na ro pui ta ni lungai moi pun kom hi a om he ni vai sun hin. Zakopin lung lukhama mang khovela lung lukhama mang tu khom lo ding kha kha lung kui ga he ka bo khuma vai sun kui te khom kun e kui bo he bo khom lang ka nom he leng tu te ole dong to ka hi chon a huna so ta ga ni na tu ke da som pa khan ma kan lung ka hong ta ni ding ka ta tu de dar som pa nen ni wa nan ta gospel Centenary me u tu ai mang zo man lo le tho tan ni ke se ta ni ga le tu ka fe pu ya ka fe tu no wa ke hi tu le chun ji nga za ke ka ma thang man tin hom ka he no san tu mi dit sap na ka to ha san tu be te hai tin bel pui fang ding an mi ro ta sinatin tu le chun an ni khen se va le lien ho ding le len tu ri den mi ko ta lung hong din kon ni tia tu ka fe thei na ne dik sak na ai hi ka mang se ta na ne ole dong hai tu din to tama tu ri na hun kan ni pe ka tu ei chom be ke la hi ta be ni ta tu dan da som le ta bo se da som le la dei dei tu hong ni ke dan din ka ta loก็ที่ลงจากเด็กของก็ที่นอนในกาดันอันนั้นคือการซ้อมเลยเจนเวลต์เลยจนค่อยต้นด่านข้างปอซิดจริงๆเนี่ยโซตันเลยก็ยังคันพอต้นนี่ส่วนสมไปเจ้าเนี่ยประเด็นทูมาชาไงลุงคุณมาสปอลามีZakop ka hil se no dengan na yang tin dengan ang ngasa ngai ta a upa atia zama anu na til panga aku kom te zana azala lukhamin lunga manga pathin ahung kana ma khan leila kha aman thoka wang chenin an to kan pathinin wana in thokin alu kham chena khan leila ka hung to ong khan uman pathin na ni te ta bet ti tu in ti na ti tu pathin in atin kha hun kha lunga khuna alu kham kui kha phe ka pu khuma du tu to niประเทศนี้ลังป้าตัวลงนี้จริงอ่ะเกี่ยอีปูอับราฮัมเลยอีป้าอิสักประเทศลังป้าตัวเป็นอิสราเอลหน่วยข้านั่งเลยอิสราเอลละเป็นกติอิสราเอลตัวโน้ยพิลวุฒจัดละนีกันตาสักเล่ทั้งสิมเล่มาเตียงดามอินดาเล่ไปดานั่งเลยอีกาไฮจารินเขาเวรนั่งกินละทวีเงินติ
Abraham tak sakila ta higher little tin tan pulon boy sunin nam tina mi ta kai thawin tan Zing tin tun zakok in mattakin athawa alung lukham tu alaka he zing na lung dingin apuna asipatun sahe ka boka chumhun mingatun Bet an luka pathin in tinan chu dole chon lung akhan he ka bok khuma so hai to fi ta naw me ni chu ba ka tun apu laban in akhan aba sot mem nu mai kum som pali pakhan ro nen kum sarien lo nu mai ro atun asort po tang ni na ti ati na wala me pelen kum sareng lo no ka nu mai lo ting ring tin rong ma bo ni kum som pa yi je te tong hai tong ti se no mai ni a amiro to a ku soi sak dan khan di to ka hen no len azam sana tu lai tu tu a pu ka no na ta no pha ta lung an ting khaw ma an lung ting khaw tu ama aku laban khan tu zegara sahadu tha an buka to he chingna in chikna ngan an tun ama tu aramek to na a hebrai to tun gali an tia tu som tu in chikna no le to he tu witness na an tu kung khel lawa in su poi to ta long ding in hiet thi no na khom ta long ding in lungan pu ma chu mun chu mi spa ve bu an thi chu le chung hai bible la hin ei ma an lung kun chun ei ni pu tu hi in su poi to ta no me ni a Kau ngaram ting hong kan mung su poi no na te kom hong poi no ni na inum hai kom ni isu ring si ding ni no ti in lungan bu ma chu mun tu mi spa ve bu ti ni bu kan ni chong hai tin no na sui zong ta ni ta chu no chun facebook na yak soda ting ko ngai ting son amalek mi hai kan so khopelan lo to wang da thalera num la kan amiro tu pathen chang pui na za re am ne ta wai sun hin tu ai hi ting ka ti ken ne na nang sang khan dong hai chu bai bu da mun ne hi sing sing na de na mo se tu mai cha ma se ma wai chu nei mai cha ma se ma chu mai cha ma ne tu Jehovah ni si lang pa tu ka pon zaran akia mo si tu pon zar khai ro be na pon zar ai khai tu he ei khai pe ne tu ha tu Jehovah ni si me pon zaran khai na mai cha man si tu lung ko kan bun la kan ni kha yang he ding ne lang tin na ka ei pathen pa le na pa le tharawin thin huin ka hong ani lalpan rupun na chang sin la The Hmar Gospel Centenary Assam 1921 to 2021 Fongzol Lakhipur and Ngaibantlang Presbyterian Church of India Country le puhain pathin tak khrim khilova ring thua pathin ambek line chan chin tha kan lo khri lu le ro pui kan ti chan chin tha chun lal na le thune na cham pe ro se nang pathin tak chole itir Isu Krista khri Johan bung som pasari chang thum chan chin tha phurlu tu khai Reverend Kama 1870 to 1972 December 26 Reverend H.B. Kampong 1900 to 1975 Reverend Turpu 1881 to 1982 September 21 Puntu Gospel Centenary Celebration Committee Ngaibantlang Presbytery CHT Synod Headquarter Molhoi Haflong Punni
December som parit sang ni som ipahat. Vana van tir ko hai kombinai pathinan choi moi na hallelujah kalang in sam no pe ti voi thum hallelujah 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 tong trai na lang in han no pe ti lal pa kan pathen Tuhin dar khung phuk na program ai nei dinga ni a secretary kung conduct kata chu zo chun mi hang lo lim ta hai choi moi na ne ta chu ta ka chun a presbytery hi
จันจิมสติงคนจินไอฟังในมาร์ตร์จังคมไออุมันตาPWF 22 ng Assam ay Sunday School promoter ulang tungkong Mawipek sila ulang tungkong anuma kay
Mikrang Choi Moina, Krista Mikrang Pasalcha, Ruben Kama, 1870 to 1972. Krista Binga Hingun Chan Hmar, Ikim Maksana, Ensil Sa Chanchitra Humpurlut Tu, Chanchitra Meser, Silver Masatak Tu Ani Nahi, Gospel Centenary Lom Hunahin, Kan Choi Moi. Natu Gospel Centenary Celebration Committee High. They we cut down lang ita dang chui kamong talo kulit. Le dong tuning pakade nung dong pe palai mo tu tu kai tu. Kita kan dong sung tegi hong la. Sebai hong la sila. Oleh kesan kalau misian lah. Mikrang Ruben Kambo Kesuhai Inrinni United States tehin bunga Taka sa ko song sa ditora Krista Binga Mikrang Krista Binga Hingun Chan Hmar Chanchitra Meser Silver Masatu Ani Nahi Gospel Centenary Lom Hunahin Kan Choi Moi Le dong tu ni pakati Ai ni hang Ruben Kambo
chi hai anh giờ đây có thể nói sẽ có Oleh, ngomong Kristan Hang Ruben Kupu Suhai Chan Hmar Tansi Thome Sel Sitwal Masatu Ni Nahi Gospel Centenary Lopu Nahi Kancham Le Lopu Nahi Ungam Ta Kan Mikhwal Zaop Te Fiat Tuni Tansi Cha Ron Teng Tute Kama Ruben Kambu Ruben Kupu Te anh chung có tên hết ạ, rồi mới là căn phòng có đây ngomong Ruben para nga hawdan sa kasalit sobre sa katsuko somse kami lah ngomong moderator ngomong reflection na ini laya era ma Christian masakat bulkan na sahay lai hut na so người na ni dinga niya an sala khai ko moi ka ko chung na pu sum hao rong parate suhai pu sum hao rong parate safa zaku pali safa zaku somwa pakhat rồi mình làm cái gì đi cái này không nghĩ đến ta được quy định về lần phụ ba được quy định để em ta lòng nữa để hoặc là tiền thì thực tế cái không lòng nào em tôi nói xin là anh chân chính hai con bảo hiểm dính em nhà sẽ được thiệt và đây lỗ bố dịch sung lăng bọc quy mong dòng Presbytery là trang dòng của Armenia dịch sung lăng tu hai đây vào mẫu Master rồi ngoài đó để làm cái này Poland solid ngành tế asu hai playstation để mình quan tâm cái là cái xe này dan người ta vì quý eragen nó làm cái này cũng này Master ngày hôm nay mình có thể Simon prayer này thì cái này à chú as secretary in Peruin trong trái đất này ở trong này số lượng có tiền này lalpa mga ito leh ng sito
magazine hi team 2 hai mal som na tam takan dong thei na ding le pathian ro pui na suk langa pe thei na ding en ke pastor Emmanuel Rawson CHT Synod moderator hin pathian ro pui na ding en sang sarani Common GP Gospel Centenary magazine Gospel Centenary sang hajapu som hi pakhat time thapa sang hi som hi pakhat na 100 years ini lehi le thapu di pathin na sa takin mal som sin la ti an tim tu hai point pathin mal som na thar andong pe thei na dingin hong ni rose Hallelujah, hallelujah.
ฟังเลยฮาเลลูยาฮาเลลูยาไม่สามารถจนเมนุนเรงาอมิตรลงทุกข์ปัจจัยแล้วปะลาหักลงตามาจังกุมซาอิทิมุนาบางลมทุกันเห็นเสียมิงเราคุยตัวมันเรียนเราเสียยังไงบ้านกลางเพรสบิเตอรี่เซนเทนนารีมังตูทรงเตะแล้วอีส่วนมีเงินชิบายกันบุกเสวะเอเกฮีสปีกร์ตัวเองกันหูตู้เต้นมีหลอนซ้อมมีกันสิเล่ไม่อะจินสุบะกัส่วนการภาษาทานโควิดฟีอินมีนั่นลูกชิลเวะนี่ก็ชูงเตะกับควนสิบเวะไอ้ตุนโผล่จันคานินมินเรลิสเฮเดี๋ยวสบะกระตุ้งเต้นทำไมเรากับผู้วันเดียทำไมเราทุกเซนเตนอะไรอันเดียนี่ผมรับมาตั้งโปรแกรมเราต่อหันพัดบวงบาระคะกติบวยโดนเซเว่นกับเสียตาโอเตอัดสักละวะกันหาเดวเล็ดเทียนกระทาแดกขูระกันอมโอเดวเห็นกับมุดคงเองเนี่ยขัดเอียงแกระเทพจับอีกขั้นกันอมาให้ทุสอยโปกัดโซโลอังเรียนครบไหมอะมาเสกกัดสูงเต้นตัวเตี้ยเตี้ยทุสอยไม่ร้อนเตี้ยชื่อปัจเจียนรินชันเลยอินตรงใจนั่นรินชันินตลอดก็ตบไม่เนี่ยเป็นสิ่งอ่ะกันดิ้งเที่ไอ้มาสักนั่นเราวินตรงใจสักนั่นละเลยปัจเจียนมาสมนั่นเรียบันนี้อีกเสียกระลมเท่อันนี้กันทุกปีจันจินทัดเที่ยวตีเห็นนะที่อันนี้บอยลีใส่ตัวอันนี้มีปกติเก้าบอยจันจินอาเซียกะอาดูไออาเซียบอยมาลุตุกะแหกเละแล้วมาไก่ไม่อาติหลุมแต่ไม่หันเสียงเรื่องเล่นสันจินทัดเที่ยวตีเห็นในบอยลีใส่ตัวแล้วใส่หลงเตียงเราออกมาเมื่อบางเราบนต้นนั่นยันจันจินชาที่เองเนี่ยดีอินจันปักไม่ละได้กันมองได้คำตัวเองกันเพียงเรตาอาบุลต้นนั้นใส่กระตุ้มเราว่าไก่พวกก็โอ้ได้ยังไงเชียดลากอะไรนั่นเฉลยสองเสียเมื่อบางเราเถียงเบลใส่กันตุ้มโดนนี่ยังไงบางครั้งอันที่มีเจ้าเรียกว่าพอยันหินลุงโดนปุ๋ยอาฟันการเส้นออกมายินตัวปุ๋ยประคัดนะสักว่าสอบปริสอบบอลเวลาคานินมีเจ้าปัดยิงสังนิกรัวมิสเนรีเต้นเฟรนด์รังกัลตูรินยินตัวปุ๋ยประคัดราคานินเซลมันรูนตูรินช่วยข้างมาข้างในบ้านกลางเรือพงไหลแบบที่อมตอนนี้เรือจะใส่เรามาตอลโปละมัวเราอันเด็กเลี้ยสักรตัดเนี้ยโปละมัวเราอันเด็กไม่เข้าค่ะเรือลินไงกับบ้านกลางไหลแบบอันนั้นรู้สึกอันเราเรือนะโซเลยแบบโซลุทุดส่วนนี้พวกฟ้าต่อเราไม่ตีเราอมขอบสารที่มันเนี่ยมาเสบิโซโฮส่วนเราเร่ๆนะรักษาดันผัวเรียลปังอันเปนะฟังเควนนี่กระโดดโดนกระลุงลำบายไงปานกลางเควนรวยเปียเลยถั่วการะอโมยดาเลยโดนเสียเนี่ยเนี่ยเห็นเดียเรียลปังอันเปกันใจลุกไม่เนี่ยเดียขัดยังข้างไงปานกลางหันที่เห็นมีโซเรียรัวนักสัตว์อินมาลายมีเตลุงแหลนนั่นเองไก่กบินถูอันนี้ยังไงบ้านกลางเพรสเบตรีเตถูกันใช้แบบทำไมไม่ดีอารมณ์เลยส่วนเล่นกันเสียอันนี้ซาบรมีกินปะตะกวน
an bia kin lu chunga iswa khen be thu kan kil thin ti han ta thina an pulpita lali iswa khen be thu an kil lai chuan ko kan an lunga an sai te po an lunga pathian an faksa ngoi ngoi thina an ko kan lo sang tang se la san tin pha an kil ken tia la social gospel laman wa tia la an bia kin lu chunga I khen be thu kan kil thin ti te su an pang par kho in tia ro sam bia ta sia ko sia thei talawa an ko kan lo muya lo chau ta lan sak pon a puat tu puat chen po sa tha pe lawin uru ru phang dia mai ran sata an mangang ta ni Hollywood actor Mel Emin Hmar chongin kapathin engding ai mi mak sanam tin ending and project. So this is really a historical, I mean, like work they did to give their precious voice in the movie. And now I think all over the world, wherever the Hmar people are spread, whenever they see in Hmar language, they will be really listening their voice and they may glorify God. And even not only Hmar people, but there are some people, those who knows the Hmar language very well, and if they do not know Jesus Christ, they also definitely know Christ in their life. So we are so much thankful and grateful to all our dear brothers and sisters, leaders, those who really involved, gave their voice, and we do not have anything to give to them as a physical, but always they are in our very place in our heart. So we are so much thankful to you. But at the same time, as a token of appreciation, we would like to welcome on the stage Mr. Lalmuntar Khaubom to receive this memento on behalf of his team. So it is written like this: India Campus Crusade for Christ Northeast region offers token of appreciation presented to Mr. Lalmuntar Khaubom for your dedicated services directing the Hmar language Jesus Film project, especially in dubbing. Thank you so much for your invaluable contribution in the project. Oleh kan chorai ko he maya se pathian faklet soi noin him takin kan zai do ni dona fakla lan theina hun chamin pe to masaberin kan pathian fakin am ro se local khom song som telal pana tharin mal som cheu cheu ro se fakla karon kan tur kan pathian hi faklet soi moi anom tak se ni kan pathian fak lokan wam hi om lo ni goinya po pathian kan faklet kan soi moi do na lo fakui ve do ni thei thei kut peng te pon ni se ya khanin ram sam dam dan in lalpa bilo fakui do ne ti khai so kristam in ka som cheu avanuam em lalpa faklet soi moi hi ti faknar ha karon plan do ni Fucking fuck out, hey, can he love you?
la panman so sagase Elom em ani nulalan en elalen koli kan lome tuin greetings ko handang dangan thokin he ngai thak dinga na chi bai book na hi program du ri chun hun hen zo fang ta mi ro chu in mono ngai ta zantin bufa tel dingai ni a dar thupin rima bu chu fa khom chu ani no dewa chu le chun so no ti ke fan dinga ni Ngaibantlang Presbytery pui del tu rang na thatak su pathian thu sanin tin chi la chung ke ma ni ko han trong nge pathian le ko thian rim je he avon in hung ran kan lu se ta khai lo le pe tin long no ti Kama Memorial House le Gospel Centenary Building eham honi chongani len ei lom tak je jingkara chairman in na khom kha thilo mani ka ta phong zor Presbytery le pur khom khan yan kha din manang lak kha chen kha khom khan a thei se nei mit hai khom ngin den ve in la ti kha lom le ro pui ke tia chu to tia ke khom ka lom thu thil na abigin Ngaibantlang Presbytery chung khan ei thil thona te pho da hin lalpa uman ti chu mi thil te len ka lo me puta tingin pastor farm road sam hai den na eni dingani Oche le mai tip back in landing hi banga khom tar the nya socket sai ko min tum the adung te hin asim re ba de ong bonga to zelo ben ba teng bani this afternoon is in commemoration of the Gospel Centenary celebration 1921-2021. This little piece of legacy is awarded to you in recognition of your contribution towards the extension of God's kingdom. Presented by the Gospel Centenary Celebration Committee, Ngaibantlang Presbytery, CHT Synod, December 17 to 19, 2021, Mumbai. The Chairman and Secretary, Jake Amit. Ayan ha, masak takding famta Ruven Mulku Bapui, like the name pek ne. Now high in young dong pek ne, ayan kaun. Salak na tiyo sa pinun na. Adat no kadingin famta Ruven Hanglin na pa kaksit. Adat no ka Ruven Thangchoy Luvate. Adat no ka Ruven Bong Thanglin. Ruven Bong Thanglin hi moderator kumsang ni Parit Kompan. Moderator Sin Lawthoni. Kaya siklong lakat so na kay moderator hai po kami nanay ni dingan niya. So yung kanal no ni. Adat mo ka Ruven famta Ruven PL ringa Bapui. Lupay, kung sinusuhay, mo lakat kayo. Yaw to pa Ruven PL ringa hi moderator sitcom sang ni Pali, sang ni Pangakan Poli. Adat no kading in famta Ruven Lalchalin. Adat no ka famta Ruven Ngamle Thal Kabung Suhayen ji. Ruven Ngamle Thal Suhay. Mo sa niya tupa Tawag Azaria. Adat no ka Ruven Dr. L.S. Kabung.
pastor lo from the high kachanakan kanya ni pathum pastor retired high no watch yang ta da ni toy te so mongin pastor sin thona no chawka retired high tingeti Reverend Dr. H. Trick yang vaccine la Dr. Reverend Hmar Eo tu hai Melo choi tu hai Choi tu masa hai An chan chen chen tak tak ei nei Zo pin ko ei hau Record ko ei nei cha Melo ko chu huna toi ka Atuel ko mang pil big chu no mei lia Ei ngai ki tak sitan nei Adot no ko chun Reverend Lauren Root Pena Ngaibantlang Presbytery, Executive Secretary, Sikong Lokal. Hello, moderator, Fairfaxen. Consider kan hunkat na lang support ka din. Jibay buk na ting Hesun Zom Lau Kaita Sung Tizang Ngalsong PCI kipa hedging ale kipa pi ni ra la tu tharu bawa holi bai gui ke he ra thang nom di wa chan ka du ne ye thoda nga se ding chu ha om ta lu du ka se no wang se da tam te ke ma he ka loi nu tu ke ho mà bảo không có bộ thế nhưng thịt bảo không có bộ thịt thôi ấy là họ đặc biệt cho ấy thả đủ ấy gì thả đủ quay vấn đề gì thả đủ bảo là cái là với chùa với gia với chùa này ngày sau bằng khăn thứ thọ thế tu tập tu phát triển chùa này lên thì Centenary mong người làm này cái gì không thì bài vừa thu bậc thả đồ trong này cái này mẫu mẹ là quan vào xong rồi lalpa kan pathin mi mangai tu kun so ta kain thoka kan program hai angin tu darkar chena nangman mi thoi le ni ko malom thu kan thu che nangman thil ro pui ta hai mi tho pe ka kan lom lea chu kan lom na chun lalpa hi taksa la khosa kan ni le fak le don hai alo poi mo a chu ta ka ding khom chun hi rồi bồi quy tu hai nó sẽ ta cần ăn lâu ngày tu à rồi lấy chun ni quy tam tất lan khom hai ta đinh hình rồi thể đinh hình ăn bột saya ăn hình sinh sa cho chun nó sẽ ta cần ram tina mi ran hai khom la khomin mi tam tất thải sung đinh bu sung đinh ăn rota chung ang chun lalpa tu dar kar hunahin hi zan ting huna bu fa rồi hai lovin zau ta lalpa hi Centenary lom na hin sil dam vok dam nga dam lalpa bu sai na uma jong tun sol takin sinan thoa voi sun khom zani lai hain thok khan sinan lo thoa meilum kar hai tuilum kar hai le telum kar hai le tha sol takin lum tak noi hai sinan thoa sai sum tu hai pu le khomin lalpa lom thu kan thil che ni tonic solpa om rabu om sikahin hi jayon point dang komin kingdom punya til cinte ni command te kingdom sigakan de kingdom na entina de kingdom so ini kiten he kingdom na ese Ngaibantlang Presbytery sang padi in Chagaita moderator masaka Reverend Bill Ringania in Timpeg Lana and da Amadat ka Reverend Lalso Singh Kobong bang pegi ne ko ni sang di paru la sang di som pakat ania Executive Secretary sang di paru le sang di som pakat khan ko ni
Ngaibantlang Presbytery lokai hroi ruan kaltu moderator upa dole pakung sang hit pasari pa dole na zohin reven bok tangde ania kian tetek nganta langsung pada mania reven kol tanglen sang hit pakukan moderator sin oin Executive Secretary sang Ngaibantlang Presbytery upa dolal kup kuwate sang hit somkan moderator sin oin Senior Secretary sang hit sompasari sang hit pasari kan longkong pakuli upa ngurlong rin sang hit sompati moderator sin longkong Tuta po sa tuwag sokta na kita mufak na mutaruk tsong mga dinaniyan. Silayin, dapat ba tinay fedin? Alam tayo, no fakat ta, no fehana. Sang ni som patung min famta upat hilunal moderator sin longkong niya. Wiso din na suhay ng sin bihang dang pwedeng iyan ko niya. Kuto mo, mama. Now, hi, come. Ruben lalhol mar sabdo sompali niya malakit pek ngata ini ta suzam to namanya sabdo sompala upat ang kupsik Saudi Sopro, Ruben Nalding Lady Bull, my Executive Secretary in Congo Saudi Sopro, Kan Antoni. Saudi Sopro Sari, Moderator Sinoto, Upa Lalung Kam Parte. Sang nila somparit moderator sin atau upa chanvung kusang sompako moderator sin atau upa lalthoglen par sinamain senior secretary kusang di pali kusang di panga sang di paruk kanalo thobo kali A moderator realizing upa lalhol lane. Ruben kotang lane mihung perfection la. Ruben almosom moderator kumsang soft ni Executive Secretary Toite maka tahil reng hai. He gospel Centenary celebration lom na hin. Ini disian mor pong komin. Kin lom na Centenary nang kin lom puna entirnan fil tinte elpan tang kin nuama. Kamatuna ni pekaran peni kom mani chonge ta Bible le tangka te tangin komitin relania wale hin lom taka nilai pompe tangin he ton plan tang tene pe hun katen ka pe hong hang te ne se pe lom
Kita tak kau ngai, nam ta ni masa takin sin ropi takan mitha peka. Jual kaya areng tu Kristen hai, ta dengar kaya ropi takan thoi. Ai tu lain tilpe kehe noma. Ek campus Jesus film acang tu hai mungkin pemain thang sopon anong peka. Sesuai tu lain, komite mingin inhana. Ini dengan ya, atau macam film star hai. Kalau mana, suatu bagian tanah ini jadi executive secretary le, moderator stesa mukai berhasil. Langsung boleh sil kita le, jadi secretary hingga memento isi mingana berkenan. Now we would like to felicitate our brothers coming on campus crusade. We would like to present you one of the most valuable gift, the traditional song. We call it Tangsopon. There is no greater gift than this. And this memento, black memento, I will be down. Ultimately, he had anything. Kita harap buat tuai tadi ngai, bekanya he sekar milik down, anole. This little piece of legacy is presented to you in commemoration of the Hmar Gospel Centenary celebration 1921-2021 at Molhoy Aflong during December 17 to 19, 2021. I would like to call upon the stage Mr. Tahi Tasi W. Bhutia and Mr. Sagar Gesing. You move aside. Mr. Sagar Gesing, language in charge of campus Kusi. Nepali namanya Kristen Inrinni. Ewan apa Baptist ko hananya Sagar Gesing. Mr. Tasiso, Presbytery ko han. Ani. Thank you very much. British Island tin now. Gorkha hiring Jesu. During Christina impact nung inastakin wrong on ball elom tak sa kanani. Tilpekin hana yan sunzog noka wongzol ko ngai ko yan bela ngai ko na tilpekin han loma wongzol ko lang pulo sangsol stese nung kai vaccine na. Wongzol ko fereng ato pol komisyon na following anin sungay no Molhoy bill site molay komisyon Ngaibantlang Presbytery @fafe.com rohay chepekin chungchun along factora anin pek na lo umitia ngai budna in internet moderator in tangsopon siterna ani pekini. Lom, lagi sina ako kan, kau masa taka anin pek na helom etia. Selain wongzol ko kau kan, wongzol PCI tilpekin had no ba. Selain local chairman upalal montang station nung kai pek sina. Why not na Executive Secretary in Centenary Bell, Nanda, and Inrinni. Wogla Bell Cup Go. Ingat kami di from Wai Tuka, Tongnya. Two months ago.
Hallelujah. Zan huna mani zikuna mani inhare neiding ang itanasale. Senior Secretary Ngaibantlang Presbytery sinto masitak si upalaw tu le nania nakikan kunpeng inhare lo ni tanay aming chaweng sublang ang lisien. Aba dadlo ka sin upalaw lo kupania mapamundanay lo ni ta. Sudod mo ka sahni parit Senior Secretary Synod ko upalaw tu le Hmar. Sa mga kaibigan na itipik ng tingin ko muli. Tuzik, kaya lang namin niya himawa ng Indonesia. Sahip ako sa misong panisunga, Senior Secretary Sin, yung tagalaw to, upa arkeng ete. Sahip sompatum, upa sumsagul parade sami sompali sompunga upa sumlit ho Sami sompasalit upa larupui ucaw. Yang tangkan hunay ini tawa upa hai, etir kau hai, paktu hai le. Bidu dia tu hai, school coordinator hai, berjaga kau tu dirasi. Sami sompasalit sompaku upa lanbun hol. Usawin sa pakat ay pagkatun sila Secretary Senior Sinto upa ang sangzong kopong. Terminal po sila. Executive Secretary sa Luke Lekay sila Nicole Hyde tigpagin tama ng isang tuwitili. Hey, ukoy na kan kung man red na tuwin hay Black memento kan speaker le at CHT kan dua. Memento binon sa turin kan speaker sa otak rebel balance sota kan somoni upa PC call kuwa Adikan. Oleh. Soalnya tu dia upasok ni tengah orang coba hal se. Kan Centenary man red rendah le. Busuk ni hai kan tak macam ni. Bible mission to China Yim Tepohan Kandua Kowain Reverend Dr. Sapchewa Stesang Kaltuvin Somanie Po Armal Soma John pu SK kunnianga ngai dikha khama SK khama Dia tu dia kan chon ko te kan tiang kan zai tiam te nula la enkoli Adol dia nula nalting heti
लोगों से अपेक्षित तब लोग विचार क्या क्या बाइबल देगा दिमासा बाइबल भी नहीं है हम लोग का धर्म में 4 जात है सब ट्राइब का आदमी है लेकिन जो भी होगा हम लोग का उपा अबुल रांगफल का नाम तरफ से भी कुछ तो प्रेजेंट देगा हम लोग का रांगफल बाइबल बोल के हम लोग भी छोटा सा देने के लिए तो बहुत कुछ है मगर पवित्र आत्मा का एक वचन का द्वारा इस बाइबल का हम लोग रांगफल बाइबल को हम सब भी खुशी है बोल के दिखाने के लिए पिता परमेश्वर का नाम से हम देता है कमंचु जन सैकलों मेंอยากจะไปไอ้คนตะเกียงคุณกันนี่นั่นเมียงเปกับชุกลองทุกันทางโปรดิเซนล่ะไอ้ไว้ซูนไอ้หุ่นมังซิงไอ้ Gospel Centenary มังนาดิงามอพูดตู้ไฮโปรแกรมไฮเลยฟิลนั้นจะตะเกียงเก่ารันอันเมียงเปกับไอ้ local committee มูลไฮ UP Synod East India จุนอังไงตัวลุกตะกินดาบอมลาฟเลเตอร์เป็นลาที่เห็นเองเขามันจบเทียยามันตอกให้จุกชัดอันจบให้จริงอันที่อันง่ายตัวเลยไอ้นี่กัน local committee present เวนลาลอมปุยนะหังเซมเวนลากันตีเลยที่เป็นดิ่งกันเห็นบทเสียและตัวเห็นไอ้ chairman นุ่งละเป็กสินละทางอาทิตย์ Reverend Winston Almasa Reverend Lalropianga Haunar Professor Lalropianga Haunar Reverend Hanglin Mang Hang Singh Pastor ano chokila ano mo Reverend Sumchonlang Reverend Kehan Singh all our synod pastor please come forward to receive this flag memento. Yeah. Okay. Yes, Reverend Peter White, Pro-Pastor Peter White. Alright, that's another recipe. Oh, Reverend Red Salam. Anybody left out? Lista ta kayo niya, Presbytery wise sa coding interaction. So, kasi for kita knowledge niya. Board do ka, yung kitibay do pa niya. Reverend Zasai na ikam. Centenary pang. Let's sing na din. ICI, yung Pastor Kemoya Long Toronto Reverend Johnson Traite Maxima Ma Dodo ka Pastor Lolringum At sa nakang
en ko te solution la ada lo ta ko bele kun da zir ta wa da sin zombing da sila. My warm greetings to all of you in Jesus' precious name. At the same time, my sincere thanks goes to Hmar Gospel Centenary Celebration Committee for inviting my church to come here and share joy with all of you for a whole day. मेरा ये प्रार्थना है कि Hmar people का जितना भी ज्वाइंट प्रेस्बिटरीज हो और नाइबंतलांग प्रेस्बिटरीज का प्रेस्बिटरी का जितना भी गॉस्पेल इनिशिएटिव ले करके इन फ्यूचर परमेश्वर का राज्य दुनिया में बढ़ाने का उसके जितना भी इनिशिएटिव ले रहा है परमेश्वर ने आप सबका ऊपर आशीष करे, ये मेरा प्रार्थना है. थैंक यू. छोटा सा मेरा लोकल चर्च लोधी की तरफ से ये बाइबल कमेंट्री लेकर आया. काइंडली रेवरेंड चेयरमैन आके रिसीव कर लेंगे. Cibai bum na le lom thu sel na kan mangai na le kan lom pui na in gospel centenary lom pui na thil pe in hlan kan nom na in chu in hlan na chu kan cibai bum na ni fomen chu hun chu kan hang nei ding ania hi thil pe hi tim suk na hang nei ka ta chu zo chun moderator Vongzol Presbytery upadalwan than khobung le Vongzol Presbytery Centenary Celebration Chairman, the Junior Secretary Vongzol Presbytery Nibok, Reverend Rothar Zote in Wishun Centenary Committee Chairman, the Secretary Kuma. He till pet Milhan pet Hasinla till Fuzi Kalilain at Hayanitun Presbytery Office at Dingin Kanhang Sat. Fuzi look. Tim lang ay ti Vongzol Presbytery iletan head at sunga uma Vongzol Gospel Centenary lom kun na thilpet Ngaibantlang Presbytery Presbyterian Church of India headquarters mul hoy hap ng Assam Ngaibantlang Presbyterian Church of India in Assam Rama Mahay laya chantin tra kumzating lom na Gospel Centenary kun serro pui takan input sahi anu in lo kan kitak z Isu Krista san dam na chanchin tha la helo hai kuma chanchin tha pung tu le pathen na ram suklin tu ko ram pui sing tak ni pe ding dit sakna insang tak in lanin Gospel Centenary kan lom pui cheo hi khuji in landing chu oi ai moderator le ai Secretary Hmar sila Chairman the Secretary mung dok pe kai sinta oi sa camera hangit natula Ngai boi na mi vem tu in bak tor no in la khom Mien sam no it is song in chuktir la Tuwin ilalpa Isu Krista lung sinale chatna Papathin Vanay mga ina Ataraw tinin po nale chensil nito Inre nga kuma At harang klung pero se Amen.